Nikoli ne bom prestopil na temno stran. Jaz sem Jedi, tako kot je bil moj oče pred mano. In zdaj, mladi Skywalker, boš umrl. A se vi igrate s palčkami za samotestiranje? Ne. Midva sam vadva za predstavo, Shakespeare pa to. A res? Nisem vedel, da je Shakespeare napisal tudi Star Warse. Kolikrat vam moram še povedati, testi za samotestiranje niso igrače. Pa se nismo igrali, profesor. A ja? Zakaj pol Dinko palčke za bris zataknjene v ušesa? Sem pozabil, da so not. Koliko je to nevaren? Kaj je narobe s tabo, Dinko? Ne moreš si kar stvari tlačati v ušesa. Koliko si ti star? Pa vidva. Testi za samotestiranje so namenjeni testiranju, ne pa za lightsaberje. Obala, profesora, je nekdo fan Star Warsov, povejte več. Ne preusmerjati teme, Matevž. Dobro veste, da ne smete hodati sem noter, zato ker glasbena učilnica nima nobenih oken in se je ne da prezračati. Pa saj smo bili prej na svežem zraku. To ne deluje tako. Pa Dinko, kolikrat ti moram še povedati, ne si dajati maske dol, ko govoriš. Sem čist pozabil. Elo, prof, ko ste glih tukaj, daril imamo za vas. Daril? Ja, cel razred je zbiral denar. Ja, pa smo vam nekaj kupili, ker ste tako fajn profesor. Saj vemo, da vas spravljamo ob živce, ampak vi ste res ful faca. To je za vas. Se ne vem, kaj bi rekel. Res je bilo težko leto. Hvala. Take malenkosti res veliko pomenijo. Bon za piercing. Kupili ste mi bon za piercing. Ja, zdaj, ko imate novo srajco pa to. In piercing je samo naslednji korak. Ja, jaz vam predlagam, da si ga date v nos. Edin pol, da se boste težko samotestirali. Ja, ali pa če si ga date Pojte tako na matematiko! Takoj pojte! Tako na... Kaj je z vami narobe? Bon za piercing so mi dali. Da nam jaz vas prepirsal. Mularija. A imajo pingvini kolena? Samo imajo res ful kratke noge. Kaj pa vi mislite? Napišite v komentarje.